zamjena regulator pritiska. Znači, auto se gasi u vožnji. Skinuli smo ovu račvu što vodi ka pumpi. Kad se skine račva, onda se skine i ovo crevo od dovoda nafte do Bosch pumpe. Na regulator pritiska ima mali toreksi. Ne znam koji je, mislim da je 6C šraf, ali ne znam toreks koji je. Sada ovako regulator pritiska je ovdje. Njega čupamo. Sad on ne može se vidi ovo sito koliko to puno vidi se čak začepljeno. Sad će mi to sito da odsečemo. Ovako. Samo krpu. Znači, auto se gasi u vožnji. Vidjeli smo te niti sitne. Krpu imam tu. Ne znam koliko će se tu vidjeti kasnije. Da vidimo. Vide se sitni ti opiljci koje to zatvorila sito. Vidi se. Imamo klešta. Gdje su mi sečice? Sečice. I nema ga više. Ostaje to samo. Ću malo da ga operamo. Ja, većinom s ovim perem. To. Sve te delove. To sredstvo za kočice sasvim ok, korektno. Znači, da opere. To ću tu malo da ispravim sada. Neki šacijevčić, nešto je maleno. Tako. Da. Sad on dokle radi, sljedeće mu nema Bože pomozi. Znači, ne postoji Bože pomozi na sljedeću. Sljedeći put mora novo da se kupi. Ovo je neki od tih prvih. Malo mi je nafta curila ovdje. I to da operemo.
Ovako izgleda map senzor. Nije Boschov, kineski je neki, ali on stoji ovdje u ovu granu. Od jednih videa će snimiti kako će da čistim tu granu. A sad ću probati stavim neki polovan. Imam original Boschov. Evo ga. Bosch. Germany, made in Germany. Bla 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 bla. On je skinut sa 147-ice. Ali mogu reći da ovo 147-ica nije bila čađava. Stavili smo taj drugi Made in Germany. Skinuli smo onog Kinetića. Znači, 1.9 GTD. Regulator pritiska smo sredili. Ovu vraču su zašafili. Dole smo one zašafili malo što smo napomenuli ono crevo na sekciji. Zamenili smo ovaj drugi đavo, stavili map senzor. To je to, spakovali. Pomeriti malo alat. Sad ćemo da vidimo kako ću upaliti to. Moguće da će da izbaci check control. Nije ništa isključivo. Nafta bućka. Evo još jednom. Sad nema nafta da bućka. Auto radi normalno. Skroz. Nema ni jednu lampicu da je upalio. Dima nema. Drugari, po meni je to. Radi dobro. Čekaj kaj će reći za zamjenu. Neki ovaj uskočimo sljedeći video da snimamo. Dobro.